Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jung ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Sangut ki samla khasi ki badai ki rang ye kura ha ka jingile kai Muay Thai nagane ka jelna Meghalaya ki bakin thop yo samla penne bor mlim ngap usamla blasai bok kharbuli usamla mighty son nonglang bat usamla shembor lang marweng kila shajit ban let yeshim benta ka ransan ye kura Muay Thai world champion kaban salong ha Abu Dhabi hagari United Arab Emirates nado ka arpo hundreu tarik ubna jimmang hado ka south tarik ubna jilleo arajar arpo ahar kini ki saud ki samla khasi kila shajit ban let yeshim benta hagani ka lempung yakob kalong hadin bakila shajit dangshen hagajing yakun kabalalong ha Imphal Manipur yakini ki rang yele kai an sayalam do ba Angelo Sun baru ba pensuk lang Sumer Nyawan na Muay Thai Association of Meghalaya banglet ban simenta ya World Championship kabalong nadu at ndutrik ume bat hadu South Rik June tikini kena kilong bisa selek ya kani ka World Championship kene belum ngap nyukun jaga South Prakaji elai nang tabla seibok kharbuli South Prakaji under 23 years nang mighty son nang lang South Prakaji under 45 kg under 23 years bat skembor lang marwen 54 under 23 years ang ni dan ki referee judges manga nang tangi dan bagus sar besuk ni iblawan baik berapa su naga nepo Thailand Phuket menakan ni mingguan kelas championship belum sah belum kelai terik hapo Phuket Thailand tila long qualify ru menlong international referee judges tentang komentasi demikian tentang sengiwan ni kalau ban ai ni press kamtam peninggi ka Hisham buan sepang kicingnya nomor bangimla publish na lade harga jingdon ki press teng kerpat pin publish lem limba ki ngai ba ngawan ni kamtam ya kan ba jingdon fund crisis na kalian ka association na go import ko jingdon ni ki estimate group na kalian juga na kalian juga association juga estimate ni nam tai kena saumut kalau tahun berulang pesan ku arja raspa banam tai ki official ngilong lailak khandri aja raspa berborok total kalau kendai ja kendai lak ndri ko kendai ja raspa begini ki expenditure na rumta tengi lang sia wa na ni tai dan re rumta financial partnership layo ki la ki nyarap te ngaso banong ba ngilaiwan menne banyak penduk sport start lehi tinggalai keren ri bat dila keren nak phone sport directorate bai ong kat ke bangla ya kanika ndrulak insai nak yang sport nak yang surka barki ijila kibran kam kemudian setaulan umai pak di menakani Thailand kiwan nomor ba Rajisha kiri kinumpal kinum dunah ya ka propsan tuli kenai ko tuli tawang tip awaka ne ke jinjia company crisis WPI jinjia ka atli country bidan pedang kejia kejia dan juga teman wa ni kana tengap tip kan tuli nya poi ki ya kanika championship andrai ka man bangilai ya kanika championship menakani ko Thailand kalong kuman new tuli country poi par pedang kejia dan ka jingdon kene kepada corona bidan country umba afsan tuli ki umut banwan rai kim chimla ban poi ketiga championship tengi ru ngitip yang ani ka bamta kan telikinwan dia try in India dan introduction India naki differentiate try in the participant kembali sangot the official dan kembali bro haj bagi official presence sekretari bro haj official dan kembali kan armu dia lara yo ajira masih government te habi persangi pangilai dap nomor ba kapisang hap tap no by fast week jong ni me te ngau ni kena bro haj ba persang bathaula akan nokolenti yang sisin ba ngila dap ay ki katang chatay ngila dap sport world championship open tingum la shu ban kelai katarik tingbong si ban sin bakalun ru tela ka sport ka ay bisa kisi ba kanik bisa ngin yo si no ka katalu nagaling India nomor ba Muay Thai ngidang sio ya ka recognition na ka full olympic mana kaning last po Tokyo mo kabalong mana kani mana July tingi Muay Thai ngila long full recognition na ka olympic
Tiki nakalian ka India lalu parko ikut keselah ha perbedai buat ban affiliate siapa ka IOA ke Indian Olympic Association. Tentang ni Olympic Association dulu badan kedeng gizi kurang peram. Te ngimpat soal iyo ban affiliate ya kan ka apa Indian Olympic Association. Tadi terkadang ab ya kata balada ngila ada yo full recognition na kan ka IOA try ngin hamsuk nam taga kembali participant sebab India kapsil ke clean. Karena mentang ia profit di state, kemudian ke United Muay Thai Association of India, kemudian Presiden Sekretari ni hak pencipta naldi, bantu kalau nak state, ni lah kalau hainu kita kemudian bersang, nam taban murah, ya ke ban promote, ya ke masalah ayah kan ni ke Muay Thai, po Meghalaya Muay Thai state. Ni nak kalian Muay Thai Association of Meghalaya. Ibu kajing kerpat syaki businessman lani ginu gibri kiba don ke musim ban menyerap yaki nak ringi pedal ini mentah saung tahu ban promote ban kilet kunci mentah siapa kenika apa Abu Dhabi UAE ngadu ka Alfandria Sauteri te jun ada kerpat jur yaki beri badan kelak ke musim kibaran interest sports badan ke musim menyerap ban khantam mikmat lani ki ministers Brokhot ke kabinet jongga hapo Meghalaya suka jungi buat khamtam ru tak widai ke MLA jungi bar khot ke MDC ngada kerpat ikiru ngatrai la ki page yang ka channel ni kot kubuat ke sami ngada kerpat jur ki betul sobat bendo senyang la ki ong bangilayo nak sport ngin sayo nak sport ring ku aru pun ke jingkit bak ruang dan ke jingkir ku kedro ya kini khun semla jungi domi la beri metra na ka benda balik ban peni ya sab talan siap kepada siap ting percaya